TV. Karigira nende nwithirite wina kaita kiana ndibano ntoba kwithira witite na mbere kurumira Weru TV nende na kaita nekani kaita kandeto cha Weru Ithatu aratugeza tukimurika amantu mwanya kinyamantu yege siasa narakonekete ngabana kaunti ya Miro nwithirite wagita na mbere kuromba kura chiake ende kiretike mutungiri wa ndiguru ethira kiwawe na muramo yokie ende aringi kura bangi bakethira bakimenyara bakethira bakiringaira chionda kinyamantu yege muni ora waringa bana wa Miro na kaitana kai minister mi pita gatiro munya kwithira kiwata wa mbarubo kada utweka muni no mutongere wa ndiguru ni thari mukinyombe te kwithira kya mukaira dene account ya thara kanithia na yangia maingi Nteto chietu indi mbere iyo twikirite orito Nteto hii Gabana kiraito kuwa weno akithira kiringaira Raila kura baina njekie ende Amiro bedre baichala barabangi akari dharakanidi ku dharimira munya gitike munini wa Raila kire Azimio na kire gari ya siasa tukenda tukimrekodi tingo bo MCA pa Meru kwa miaka 5 Weru aretu keda tukuratera gichunche kyabidatu na kyamudia kyerono ro mwanya ntangurutano chawad Monani rieto madidi Weru are ni Maureen Komen and get of PHINEAS IMAANA tude tukatanera mwanka mudiano tikaulo tukeruare kinyin tuko yakalono Nteto cha Weru Ithatu ikambiriria daichuchongwa Gabana wa Miro kiraitu murongena nkadheke Priscilla murongena kaborio rwirone rogo chwagitike ongabana wa Miro rwaribe kitegikaro nae kuroba kumantere chabore yenda kulikite mubango yo bichi yankadha yeke yotoweza akiaria kiraitu na uetewe nankadha ikine bakaringira Raila Odinga kura ende gutiwe na ethirite akethira kiotera muchinka amuira aringira Raila ende we kira kwithira kenda niucho kureya ile kenda umba kwithira akireka kiamirandi irambiriretie yangabana wa Meru Gavana wa Meru joe kiritu murungi akiarekire musemano joe kuroba bure joe gwikine nkatha yawe joe Priscilla murungi uhure na mutongere wa ikundi yetu aweza amwe na CEO wa kanjo ya mangavana joe Mary Mwiti na ugite ate we na kugwata mbaru CS Peter Munya kwa wagiteke munini wa rais muri unitagariri nene ya kaunti ya Meru nonto aliristi nera Raila kuraitha oroka yukia giteke deputy president na Kenya giteke ugitonekana kairi iria yetu Inda ugire tumugwate mbaru ari mwana wetu Meru aiwe gitikia deputy president of Kenya ndugu gitika netu support Peter Munya nara tuli Kuruki kiregitu nekete Weru nete we nanja yawe bakaringira Raila Odinga kura cia urais ende we gute muntu akurasimithire kumuringira kura ende muntu wombe ithurure rais uria kwenda tutikanitia mwekuru kona aria na kabwira twakure president ya kiraitu murungi na Priscilla tukaringira Raila Amolo Odinga baganga kiraitu na ukundia antu Raila ya ndawa dawuri na turai nabwe ugote kana na mukuruku mugera mukwenda kugitata uto kinyeria Kenya is a free and democratic
country. Mere Mwiti urane CEO wa kanjo ya mangavana agweta ati we na kugwata kirito murungi baru kuongera ta mwingi ari ngavana wa Meru ithurano nime mwaka juju ndakubwira bubekire ratirine ke antu bara bonde bakuromba itebia ngavana nintije lakini kire oni ara nkarinde sawa tokuga twinde kura chandisha kiraito omba neni na njara tokuga na arwa ni declaration yebole na arwa kire akoro njorwa chandiri karinde ase wodi ithano ni miariere gwati mbaru ni first land pirisira murungi wa mwena secondary ndi rusentoncio ba kimenyere bara bagusieria atumumu batone ngogire ngavana aditete toka bathithirie tiga kwaria cia bangi ne ukana teu ko onde ndakubwira na arwa tafadhali twaneni na totomere nkoro cietu totomere akiri yetu ukiringa kura oringo kuvuganagia bakugita atia tucokie ngavana maendeleo jau jambiritie jendere na mbere kenda kinya we oigura bo mwenda na ngugira bo muthithiria akara ndigitine kiria auga antu bori batego bai number 1 na ndipite ngavana nethira akiwatanira na ndipite owe sana na bakaditaniria ngui no ntu ni ongwataniro no ne bamwe nabo injo ya chirethia bonka mundu aretania mukuru we no mwinira ngita no mukaribishira ate oninya ya na baba riao abere nyaka baengwe ntu bamwe tutichinya fasilende choi na ikaumira abateona ande muntu agathira ate na inyamo simamore lo yake ya kusima kukomba kuramira Meru bamwe batongere bakiare musemano yu ni baringirete ngavana kirito murungi ndebeane na gukatha ngwataniro yawe nabo Muntu rankone na mpango ngwatanira nwe ni ngavana wona kwina MCS wa Merwa kwina MPs wa Merwa na bone nyanda kewetete ka seneta bawatanirete ngwe nawe murungu nekire antu ba Meru kuona ngwire ngavana kirito murungi na MCA rija twane abaitete na bameme akengeta no weni amen bakamberie kwaria bakiuga utuga bana thithetie nenya bamwe bukona ko itangi bie ngarine itangi bitora byothorongetwe na bwandekera nonto ni oni tora ndona gikinyithetwe nthi utoma ingoge campaign ra gavana wetu kirito murungi ontibo kona igintu gikwendekia na babo bange baire baguchinda nabo ugategara mire chikiri South Imenti kirito ari MP no getegembe South na area kwa senator ugategara mire kire ari MP ugataka kuolete ucio ijere icio koni no mutongerio uma ki reportera Weru TV kuma serapa ki mwankene jo wandia kiru na rina kibirisia gisuone keburi mbeta mawira kerigia nyuma ya koria konkurukia mwaka yomwe aeka gikaro kia njuri mawaziri bakinende muthenya wa Rais Uhuru Kenyatta nithirite gikaro na minister ba muchemanio rayo karikinyana munini wokie Dr. William Ruto ukari kanonende baili baba te kamuchemanio kuma mpathu chio cha gisiasa chikuthira chikioneka kimwingi Nangira kone ate mukarekete wa rigitani county ya Meru na ugete bakabwire mugomo kumania na kwachia kuri kwa mutara yomweri yoina mwaka yo bakiari ya rigitani bane ne kuma general kanyakine na kinyanyambe ne ba ugete baina thina chanja chio na kithira batire wa bakitha bakyambira iria mugomo yo nyuma ya ntuku 14 ikirindi ungantere chia Tharaka thokoni chia Kariga kinyete Tharaka eno kaingwita itia kinyete Tharaka eno kaingwita itia indio ngairire tongorere twisiezi urimi Mheshimiwa Peter Gatira Munya arawa mbere gutura muimbe mojimbe wa Iala Mporo wa Bori kwa sababu Munya ameweza kuinua kilimo. Ukienda kona zote za Kenya, ukienda Marumanet, ukienda Tarbo, ukienda Eldoret, ukienda Keriso, ukienda Kisii, ukija Meru, ukija kwa Wakikuyu, kona zote hakuna kona hata moja wanapita Munya Njakanyanga. Ila Molo Ndinga ukiwa rais wa nchi yetu ya Kenya, mndoa wako awe Peter Katirao. Na sisi wa Meru na wa Tharaka tumepitia na kauli moja, kwa sababu tunajua kwamba Munya hana mtoto wa mgongo wala watu.
baba ni bamwe bamandagitari kuma chibitari ya Meru General Nyambene na Kanyakine Antoni amandagitari jonda ja kaunti ya Meru batongeto ni mukarigitwa kiama kyao ke mpindi Dennis Mugambi na baki ali nandikibwa Nteto ni bogite thina ya guchererwo kwa mishara yao no witite na mbere gukujirwa bakiuga mwankira na rwa mpesa cia mweri jwena bataciona gitumi kiao batirima na mathina nkabo ta kuingirwa nyumba ciao ana kwaga bisi banki kubamika na bakeja gutawa ni untu wa marando jara jatirei na nkuruki bakiuga thirikari ya kaunti na mieri 3 na ndi batirite kandi ciao cia NHF gatigati kathina ingi kwa daktari baba bena kimako gya kurigaria muno ni ati ni untu bwa kwithirwa into bia bia nyomba banki chiko threaten kana era gutishia ate bagatunywa into bia nyomba kenda byomba ikwendwa biri amaron jara bena jo banki yet county yetu Meru negitete loan new ndene michara yao nete komba igwikia kintu kenge tukwariria muno ikadira cheto cha NHIF ira wije batu tutumaira gweta cibitari kadi iji mwanka na arua mieri 3 itiombete ikorewa Meru County Government nkuruki bakiuga nande kuri na ligitani balitite ngugi nkuruki ya myanke 10 na batona Weru bagwitithwa nkathi batiombete ikwa gwitithwa nkathi kana kunengero promotion yerea for the last 12 years miaka 10 na arweje muntu ojo itete ngugi kente mugongo jwa Meru yet atiromba gwitithwa nkathi ni untu ario job group area atonyere intern na muthia buru bakiuga ni bageretie ntaira cionthe guchwana na thirikari ije bona kethira bagatetheka na mwankira na rwa ije guti Weru barona kira nandi bacititie bakueja na mukana jwa ntuku 14 kethira batethira bari kuthikirwo bagetie mugomo jwa mandagitari kiri cibitari cionthe ja kaunti ya Meru batu twiromba thirikari governor wetu Kiraitu Murungi yombe kukara nthiguru ichokere bombe nyabongo gwiciria batu tuyana bao tuyana bantu tuyana baciari ndene Meru County je kama hatutakuwa ito kwa mkutano ama imatakwa kuweza kutimizwa in the next 14 days tunaambia wakaaji wa Meru County they should seek services ama waende wakatafute huduma za afya kutoka county ya Tharaka Nithi, Isiolo, Marsabit, Laikipia sababu tutafunga hospitali zote Meru County in the next 14 days hakutakuwa na huduma yote ambayo itakuwa inafanyika. Mkiripotera Nteto cia Weru rea kwa lietwo ni Mutugi Kare nyuma yo tungatira Kenya kwa kaita kama ya 5 bungeni ya Meru muthenya oro MC ba county ya Meru ibaradirite nende kana ibaringire ikarobya mbunge umweri 3 mbere idurano binene byeyete boy kuga nende abunge baibachokete maturene kuromba kura ko na kidira wananchi bakedira baibachoka kiambungene kanari kyuria kiranende kinene ne kidira MC banende ibakinyaniretie wirane barabedirite baikaira Meru kanari ntuku yegoro nirio mbunge ya Meru irabunjirwe gutigire MCs ni bakuona kanyaga kega barabara na Weru bakururite byao kaire bitega kama tune apinzani bao nyuma ya myanka 5 baingi bao bakionania bari na witike kumene na ngugira baritirite mukari bakethirwa kiri mbunge rekeja nyuma ithurano bya mweri jwenana so kuma ruare batu twatasiasene bau bai na wiba twetere twe ground ine riu tujite mashinani kire baubwe kubromba ta mwenge kenda tombana gwetana mbere kubulitira ngugi. That is the prayer of many of us to get back to this honorable assembly. Bangi na bokumane na ukarambunge kwa myanka 5 bona na Weru bagwititia nkathi ta MC wa municipality Elias Murega urokwira giti kya mubunge wa North Imenti na Kinyaro mano mwetu akienda giti kya mubunge wa Gembe Central na ngatumira experience rampo mbete ko gain as a county assembly non to still functions na roles area National Assembly Parliament bagitaga no chutora gitaga as assembly. God willing, after 9th August I'll be now doing my debate in the National Assembly. Ayubu Bundi urani mutongeri wa bare akaikire mbunge una niwe MC wa Bothugusi Central agitiga gitikia we na redirita kimereria matakwa speak wa mbunge rekeja irombare yakwa ni kirantu ba Meru agitimwira bakathura ndene mbunge ya Meru the experience ya kungana ya go serve
the speaker obaire kiri speaker wa Thaa Kaberia alimboro kumeria matagiti gyo seneta na ugite kwa mĩaka 5 ĩrĩa arithĩte ngugĩta speaker nĩ thirikari no menyo nĩ thĩna mbia kariba Meru bokurukira kiriwandi chonde 45 na nĩkĩo gĩtũmi kĩawe kuigwa arĩ na wĩru bokwĩra gĩtĩ gyo seneta kenda geta kubatetera gũtigĩra kĩgĩna gĩkĩngĩ nĩ kuongerwa kiri thirikari cia matura na mawatho jamwe nĩ ja gũkurugwa kwenda wandi chikona mirandi mingi ya witi na mbere. Now, members, I will also be counting on your support and the support of all the residents of this county as I seek the elective seat of the county senator. Kithi ukoni aruji, kithi ukoni ndawa na ara chibitari, kithi ukoni manto barabara, chonde chigira haya. Ontu wetu mikiu ndone nkaro metike senator Meru County. Kena na imbomba kuatia ngavana ngui ndi rutero rwa rungi ndi side ya Nairobi. One, kuchwa mbecha kuongera kenda mbecha chiongelo chia Nteto Meru chiomba kulita ngui. Number 1, kinya rutere kwa kutegera urambe chuchu utumiro na inya kuthithia sheria inje ya chokoni counties. Nkuruki Kaberia na ugite kumane no tongeria bowenire mutindo joero municipality na kinya timao na mawatoni irira kurukirwe goro akiuga na ndi wona seneta agatigira mutindo jo kwa toni nene iri negweta. Toni municipality ni attract a lot of funding from the national government and even from donors. Ikenda toni kurua na okona toni Jairi municipality, the other stage, yeyumba kwa nimbi city. Na Nteto kwa kinya Ithatu na city, then sende ya Mount Kenya East. Na muthia buru Kaberia na ugite warungamita muruiri kiumbe na ni wendi bwawe akiuga na ari na tigiti ya kiama kia DP no inde akiuga warenda kuritira mukari wa Meru ngugi ate kuinyirwa ni mawatho ja biama. Kinya certificate kitekwa ndinio ya kiama ya kurungama as a senator of this county. I even got it. Lakini nontu bamuritire yongwe ndona ntumba kurungama na kiama kiu. Let me be independent, nontu kwenda independence of mind. Yeah. Kenda Meru bampangwe ninkamirita uragwe kuritwa. Yeah. Without any influence. Na nandi mubira jote kiri mukari wa Meru kuona kedre MCs barabaka rete tebiu bagacho kwa mbunge kairi na kiri barana boba tigite biobe titiankathi kedra bakaba watambaru nkiri potra Nteto Weru garwe siasa rea kwa dito ni mutugi kare na ntukuwe mwaki nyuma ya ministeri migatira umunya kulionga ntere chadaraka nende ontobaibwethirite bukioneka gukenia kari na kinya tungire mamuntere obakiwa kuma munya ayekudhurwa ya minister ibethirite bakiona mawe ya kathomba na nendi bakwithira kinya bae muthari maira gitike munini wa Raila Odinga kimurengo ya Azimio la Umoja tungira banendi bakuwa munya nethiritwe agikia kana agikia witi na mbere ntere uchadaraka magita kwa magita na nendi bone machiara yotungiria bokie ikiri ndio ngantere cia Tharaka thokoni cia Kariga kinyete Tharaka eno kaingwita itia kinyete Tharaka eno kaingwita itia indio ngairire tongorere twisiezi urimi mheshimiwa Peter Gatira Munya arawa mbere gutura muimbe mojimbe wa Iyalamporo Abori kwa sababu Munya ameweza kuinua kilimo. Ukienda kona zote za Kenya, ukienda Marumanet, ukienda Talbo, ukienda Eldoret, ukienda Keriso, ukienda Kisii, ukija Meru, ukija kwa Wakikuyu, kona zote hakuna kona hata moja wanapita Munya Njakanyanga. Ila Molo Ndinga ukiwa rais wa nchi yetu ya Kenya, mndoo wako awe Peter Katirao. Na sisi wa Meru na wa Tharaka tumepitia na kauli moja, kwa sababu tunajua kwamba Munya hana mtoto wa mgongo wala watumbu, hana mtoto aliye na mate wala makamazi. Huwa ni Mtharaka, huwa ni Mtigania, huwa ni Mwimenti, huwa ni Mwimbe, huwa ni Mwegembe, wote anaunganita, wanaongea lugha moja kama punda. Dr. Francis Keo ikabisa nora kurora gitike mujumbo Tharaka akiuga kuma Munya arathongira utongoriani irio Mutharaka aragunekire na mirandi emingi ya thirikari nene. Munacha Kariga gato tarage ni manenkero atutigatarage Meru Monka waziri wetu no wetu Peter Munya nuamba appointed director of fisheries
na mbekera kwa Kenya Gazette ya tariki 8 Januari mwaka muthiru na komba point ndathinda muromba Marine Institute ere gwako mutonga na waziri Munya atwambia na korokia auga ya kwetharaka ara mutonga na sabu kaunti era ya Urete yagete anto bakodingata anto bakeborongwagia ndathinda mwereza ere chwa kinyako ya chakariga na amechwa areta nisia chakariga senta yango ko Eastern Region kuma moyara mwanka mutitu andei ne era retira marimanti mwana ojuga kwenda daraka kana takobenda mwana oju mwana wa daraka kati mwana daraka Mururigiti kesi ni Thaa nithi bwana Paul Mugambi agikira mheshimiwa Peter Munya kunenkerwa giti kia deputy president kiringia maino ya Azimio. Naitwa Mount Kenya East. Wale wengine wa pande ile na wale wengine wa nchi ya pande ile wanasema sisi si watu wa maana na wanaona ni kama hatuna watu wa maana. Sasa tunasema namna hii, yule ambaye tunataka akue naibu wa rais katika kongamano la Azimio anaitwa Peter Katirau Munya. Kama wanatuheshimu na kama wanaheshimu pande hii ya mlima, Monday tarehe 16 Peter Munya atangazwe akiwa naibu wa rais. Hiyo maneno ingine sisi hatujui. Na hiyo tumemaliza. Rwadia roraro wetu mbaru mandampeni na kambanja na orakurura gitikia mama kaunti Thaa nithi. Mantometo matithoka towata munene wetu mbaru are WCS Munya nontore onde aya uko imanto mega guturetera sawa kuma tweka CS wa agriculture irio tuonete onene Tharaka mtu atigatwenerie na abibondure tareki kenda mbegwende na bioko nkare na yuthi nkeboretagira greenhouses na ntuikyo keremo kerambiye Mose Chabaron Tarukunya na orako mumungo gutweka deputy governor Professor Rasas Njoka kiri kurura gitikia governor Thaa nithi kiri kithurano tukuwata. Professor Njoka no yete guchiata lokolo withere torende ne Thaa nithi county. No to muntorange akoditangwa na aregero kukinya goko na anje de kudhamia county yetu amira guntukunge. Na professor araugire arenda ofisi bunde bora bombe te kudhamwa kuma kadwana oya kwe kadwana sawa na ugano muntu ora kwenda amotethia gukabera no ntoranda no na maitha lokabagero na nto baraba na baraba bare urume augare dochia lokonja mwana wa Tharaka akonja kana mwaka lemwe Aikiripotera Weru TV kumantereche Tharaka bitu wa Paul Gwakabithe Nibo ya Paul Wakabithe onto bandeto na mutegeri nende tudire tukinoka nini ende ndeto itari kinchokerete oringi Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Hey! Sweetie, tumefaile base.
Beans tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Angzo Wangiro Chemicals Industries ni kampuni iretongerete no thondeki ibondo cio limita wido ya kwithia nthangari ni rionde kuthuranira munda nuntu ba manda na ikagirwo na kithimi kia miririta 200 na 300 magugu mato dawa ya kulimira mpempe irere na inya kwithia muthonki na iria ringi rionthe kiria munda jwa mpempe na kithimi kia miririta 100 na 120. Beans Clean 480 SL kuthiria iria kiria munda jwa mung'ao ndengu kana muchiri na no ikire na kithimi kia miririta 150. Wadudu Clean kuraga na kuthiria manginyo na tobiti ta cutworms, aphids, jacinths na white flies kirimera ta mung'ao ndengo mpempe nyanya na bingi iria nkurukino utumirikia mona green sea foliar fertilizer na kithimi kia miririta 20 na 25. Turi na ithimi mwanya bia ndawa cionthe kiregwa murimi na no igurire ndawa cietu kirangiro veterere ya kwinagwe ringa thimo kiri Eric 0704 360 152 kana kirimi 0741 247 804. Angzo Wangiro Chemicals Industries, all about farmers. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwakira chikia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Reino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Reino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Reino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwinagwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Want to keep your whole family entertained? StarTime's got you. Catch up with popular local drama Kupatana, rich football action on Bundesliga, La Liga, and Man U TV. Adventure for the kids on Toonami, ST Kids and Nickelodeon, as well as nail-biting novellas on Brothers Season 2. Movies, documentaries, latest local and international news updates. For this and more, simply renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet aerial decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite. StarTime. Vipindi bomba kwa familia nzima.
Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Na tuchokerane atinende kiumia kentangurutano choan tumureka wandi elechegesyo bunge gya saudimenti ichabogeta istira kaitende kaitongere twimwirege Karenga na wandi ankwene RMCA wayo kaitende kai Martin Makasi wandi chwile nende ni kuchireti yarweri kabomba barabara na iroto mwanya byo kureto garuruku ke kyotongeria mwani Nteto winwe kingero na liunganete na wandi chile amona kwarinya na kari amona natongeria na kinege chunchi kibidado na kiamudia keriboti ya mwanya ntangurutano chawad. Kiege chunche keke bidato inchoanete na bamweba barabosho tongeria wandi ya boge testina nkuene nkiambirire na wandi ya nkuenere kuchileti ura wari MC arashindwa nkidhonje itomibia wekwendete kiurenge. Wambire nantarirete ya moya yara ombete okeria no endene ya were kumotongeriene. Mikombo ne health sub-county. Ogeta sibitari eu ndatigira thai tuthithetie vieta ya kimianke mingi mono na twatiga tukureta machini ya kuringa mbicha x-ray yekirwe nthi mwanka naru eta installed kiwanda kyangu kya mutumba ndatigira ndabakira na ndabathitheria mwanka naru abatekirwa stima oya thoko ira ndakite Jerusalem nara gweta kaburina na ito ametere Jerusalem ndatigenda kathoko yoba 400 million na thoko eu ndatigenda uchokia ntuno na ndachokia community ya Taitano na antu bange baraba kwenda kwetha bagita era thoko no MCA kumareja atakikisha thoko eu ikwa utilized ugeta thiriku otete tumairwa netetha gwinya renovation. I want to come back na bakikisha area yongwa ikuthithwa Nikia leonginya barabarene rayete mpanga neta ona omeboithia kumotongoriene. Njira eu tugweta Jerusalem yambiritie ni ukoti enkobo yaumira aja konene hospitali ugeta thai erare kuthira metaro ya thuka but county government at present governor wetu naraugire thirwe na nikuthigwa sofa twashemania na muruiriete kiki nkuene omwero okumenyekana muno ya Nteto kienjenje imbiwe bimo kuchiletie rwironero ndongi nuntu bothinira tu nachio nuntu bomantu jajaremete ndaracha chietu chiremete kwina eri nyingi muno ki location chietu chio Ithatu nkweneje itona wa kuthithia kwina sibitari chietu nyingi muno iremete na ukono utongeria bura butwire ku igitari rionde ni utongere butumbeta kuguna mwananchi wa kawaida ni utongere bumbeta kuguna antu bebo bono nene bakarajaguzi agwata akarajaguzi lakini ate kurikana mukari uria kama wa muringire kura kana muthurire inde igitari onde kibo ibobo chinda bebo tukataka ja nkubuji turi kama ukeja kwithira utungata kana sibitari ire nkubuji tutiona sibitari ya public ire dispensary ire aja ni eteja nerwe kithaka ikiarirwe gutumirikana Kanyata na ntarirete muswanda yawe yombere yuraga ikiambungene ya county wona shinda muswanda jwambere ngaikia nkali na MC baratukethanira no na muswanda jure akama juethirete juinyite akari mono na akari baramba na ni abono nto akari ni aremi no remi bura akwe mono kana bura devolved ni petition ngaikia petition kana policy yego ensure itukunyia bei ya irio bya ng'ombe ndene ya Meru porokera muswanda ingwanda wike muswanda jwa mbecha kana grant cha thirikari iri policy document ikirwe kana ekurukwe
twikire mbeca cia milioni 100 ki murimi weria ara ng'ombe ndarigerie na wandi ya bogete istire kuchiletia arweri baberu nyabobene iroto mwanya bia kureto garuruku kiotongeria mbere ntikwenda gwikompea mbuga ati MC ororiku atithiite katithitie ndenda gutega problems iria iwaffectira antu ba bogeta east na ndagweta thini wa affect antu ba bogeta east ororiku agatego nere anathithitie jo kana atithitie nontu ni au ni kwenda kwambiria kiruterwa mbere ntegeterwa na uni kiri barabara ndene ya bogeta isinithirite ithi na muno onge no urokumenyekana muno ya magiri mawira inyawo kwendete kia bogeta east ta new aspirant ndene ya bogeta east kana general gisiasa kire gitukujeretie muno tonye itene bibitaoni muno monde mwana siasa mweru ni kwethera kwina ngapu nyingi tukuona between utongiria bura bweku na buria tukwenda turi ana inchi tanande kwina ngapu nene between mutongiria ule uriku na gukwiriria na inchi atongeria na mwana inchi kwithera kwina ukuyaniria magiri entareri onto burabu inkorone we muno agaika mbere ya yangi wona onete ke mwana onto rathiria form 4 na mbai agasti atithira utonya cukuru nkamutetheria kuona njire gutonya university gukurukira kubachwira help loan form ira bombe kujure batonya cukuru nkienda kwenjenje kumenya borenya siasa chiabia maire mwankanende wadi ne bambidholilete bo mwiji antu baronga maga na bia mabibi inge muno ene nande ndejere gutegera ndona kiama kira kinaja na mtu nenda gukuria kiama kia nja ndau anderonga mana kiama kia mbasi beterete tueta nominations kwa ndaringero thimu ne chairman wetu kaberia ambera kiama giteta nomination gitetiria muchujo taronga mikiameneke to yanto baire taronga mina current MCA ororeo okaringa nawoni nande anto bare bakuga nande togatirima nae giraundi na tochujane na wera walo amina kiama kia UDA Caxton na shindere mochunjo na bobo tuira nonto kwanende na loami ya monto kiombe oinda ronga mina kiama kia UDA na twathithia nominations tariki 14 na tuthia nominations ndasinda inda andikiri reports I think by last Wednesday kuma ofisini ya unda Nairobi nderwa ingire imbije certificate yakwa irio inda likarasa nonto ni nenkeri na message ya kumbira ingire certificate yakwa na message na certificate ntukomiona indeterire wakanda igwa gwintu mwenge yaringwa kwithimo yaringwa na twererwa ni oro guswagite kia ngavana na tikiti eunda twererwa bari abo watwikana ndi oro wiri kwandikerwa yo ni my competitor wini wa kinyerogi chunje kia muthia kia ronorora mwanya ntangurutano Shawandi DCC watigania Central Patrick Meso akiaria nterechia bondi kyoguchwatia nia Central nerete akaribanteri unende batige kwithira bakyura na njira cia gitene ontobira bo gutuma nende gukagia kinyenya muno kutingatira intobia tutigi kenda nja ya enende thira kigunikano ontoba ingine ende bobatina certificate cia murano kana kintu kya konenia ibaurene wengi ni single parents sio kwa kupenda lakini wamefukuzwa na ma-in-law baada ya baba zao ama mzee kuachana. Imearia DCC otigania Central Patrick Mesora kuwa makarika ye kurunti wote ngwana kuthenwa ne athoni bao nyuma yo kwiro ne akuru bao yaitete na mbere kuingia wontuko. Kwa sababu hapa ninaona wanawake wengi, wanawake wajane, haswa wale mabwana zao wamefariki, wanahangaishwa sana, wanafukuzwa kwa boma, wananyang'anywa kila kitu, anaitwa mpango ya kando. Hata kama ameishi miaka 10, familia inamkataa kabisa, wanasema huyu ni mpango ya kando, hata hatumjui huyu shetani, hatujawahi muona. Shetani ashindwe. Na unauliza, unaambiwa huyu mama ameishi miaka 10 kwa hiyo boma, lakini siku hiyo utasikia hata wanaume, mandugu zake, mashemegi wote wamemruka, hatumjui. Anafukuzwa, anaenda akitembea na watoto wanahangaika. Na hali huyo mzee ako na mali shamba, ako na miraa,
lakini ameachwa namna hiyo. Meso akiolontera kiara mitaratara gyontwero boke mero mantone angurano nara wete baba inge bakiro batethera bena marriage certificate ontoborabo yabo bomoko dhiatera intobia ene rirabatiwa. Ni tamaduni yenu, lakini inanyima sana wanawake haki zao sana sana. Mahari zetu tunaandika mahali. Naambia Kimeru hawaandiki, hakuna dokumenti mahali. Nani alipokea hii mbuzi? Ni nani alikuweko shahidi? Inaisha hivyo. Si ndio? Tumepokea mahari lakini hakuna documentation. Na hapo ndio ninaona kuna changamoto, kwa sababu serikali na sheria ya siku hizi mambo yote kotini ni evidence based. Wewe uliolewa ndio, kuna ushahidi gani? Hakuna. Kwa Ameru hapa hakuna. Unaambiwa shahidi tulikuwa na mzee fulani nilimtuma miraa lakini alikufa. Sasa kama alikufa, ushahidi iko hiyo wapi sasa? Si ushahidi pia imekufa? Ni nani atakuja kusema hapa kwamba hii miraa yeye ndio alitumana? Hakuna. Riume sonarombete anto tiere iba kuthiatira mitaratara kiwatho bwa Kenya kona marriage certificate kenda endo bao batati awa kuthenwa rirabara umanthe. Huko kwa ofisi ya Attorney General ama mwende kwa advocate kulipa 1,000, mnapewa kitu inaitwa affidavit. Hiyo affidavit itakuja kukuokoa siku nyingine. Ukienda kwa DC pia mimi nafungisha harusi, na harusi yangu mimi dakika 5 peke yake. Tumemalizana na waambia hapa msimame, huyu ni mke, huyu ni bwana, can you show demo? Wanafanya dakika 5 wanatoka wanaenda zao naendelea na kesi za mashamba. Mimi sina maneno mengi. Sio mpaka hata ukuje umevaa neti, sijui mosquito neti, sijui nguo gani. Hata ukija na sandals mbele yangu, mimi nakufungisha, unatoka hapo na nini? Na cheti. Na kama ana uwezo mwambie bwana nipeleke wapi? Nipeleke kanisani, unipe cheti kwa father, niolewe kanisani mbele ya umati. Na wakifungisha harusi, mass wedding, mwanamke anapewa nini? Cheti, certificate, kuonyesha huyu ni mke wa mtu fulani. Tayari hivyo amepewa urithi wa bwana yake. Bwana yake akifariki akiwa hai, ako na ruhusa ya urithi wakati huo. Meso akwarakia kiathone kia wekirwa kiraoni kwa munini ochiwo mwero wa bondi wandine kiotwa tigania Central Teresia Gacheri urare obana kuyokia kanya kai mwekoro tigania Central yonthe. Kwa niaba ya serikali nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika. Na kire gicunje kia kiumia kia muremi urio mearungamiri ba matura ntere chanta kirebe yete amuna kwambiriria greenhouse na mirandi engere mpa kwirigira nende kwithira ekeguna akari na kinya ukiria miturire yo. Ngwataniro cha ikundi ichitethagia baingi ta gikundi giki kia mbere buru kia area managers banta kira kia memba 30 kira kiambiririe mwaka wa 2019. On beta Julius Kedenji, the area manager wa Kiorone B na the chairman wa area managers banta kira location. Kianjiririe 2019 na register the year 2020 January. Kena members that bantakira area managers. Anyuma gukiandikithia. After that yetu aje twakarande goro tungana twetwinde tuga twanjire kurima urimi wa nyanya nyombeji. Na ni untu babata kwi muchara jo thirikari baeja wa nikyo gitumi kia ngwataniro iji. Watu wabuje twitango gicha mwingi tatore ya thirikari atuchitaira na twakarande goro twona twakarama no twitetie twetwingo twona through urimi, through table banking, through merry-go-round. No te urimi bwa greenhouse ya kebale na bu kinyabe na mirandi ingi. Currently daiji through Narik nyoma branch ya county agriculture to apply batu tethia bikibiki na kamashini ga kuthandura mpempe na nkandania ko injire mwe eu
twina another project tukwenda kuthithia nandi ya kumithia miti indigenous. Ngugi omenyeri ba mirandi eje yao no bo bachiritanagiria nikenda ngugi eje tigakwame. Eje twija Wednesdays tugekira roje kintu kira twina challenge na ki roje tutina roje atutaga roje na mitungi na tugekira na jacks na cans kenda nyanya ici cietu ikarau ikarite riria kwina eria bangi bagita ireria na nontu ni untu twendere na turabujukia bwi bwetu na jana ndi nyanya ci kugunda ituongerete ntuku itukwija Fridays tukeja ethira ibangi batumwa Monday nabo bakeja nandi Wednesday tukaringiranirwa kairi twinde gukurukira utethio bachibo na nini bachibo nibo baba gwatire njara iri njira kubacokeria nkatho ni uriti ngugi bwao. Area managers baba betu kuringana ngugi iria batuteithagia gwita ikietu mitwagire turita ofisi urito bwa kuona nomo kana riria muntu agutithiria bwega nomo kainya gwengwa ugwirirwe riria okara bwega riria greenhouse je kiria itwajukirie that initiative kuita kwa count na go follow up monka bamba kwa warded kenda riria bagututethia ngugi nwe muntu meateka twithera tukibareaga iguchitira nabo kenda muntu kwa wana kamutu kolora gutirethira na chionja cio kenda irungama. Mutuma ure ni munini wa chibo ari na bobo bakugwirurwa. Actually I'm very proud nontu mono ngugira twitaga ta ekurwa na nchobi ndege ni watho ngugira twitaga turi a team twabange gwita kirugwa twita as a team nchaure as a team magondo as a team na gwiketha very easy nontu gwita nchobi it is a challenge so na ndi tubareta mona ndi kwagire that unity of purpose na ereta thiri nkuruki na kwagita inya engugi na gukaniria na otaura twake twathugani nyabongo nwiga nyaria bakwade na rawa witangu kona bena wiri bwangu inontu kwena inya nyabongo benayo. Antonia Weru TV muremi uri ome na kome kinywa. Na kiri michezo neto nyuma ya kumwa kaunti na hiyo Western Gisho bimya biele bidirine mchezo ya Safaricom Golf Tour yidirite ndio chokaira kaunti ya Nairobi Karena na rakurari na nkurukia chedi mirongwe na ine ndinjire mwe Safaricom bedirite bagida kia na kwa na kia makadumba kenda ukiria ya wakukuria mchezo ya golf. Ono tukida tukekera gatanta Nteto chietu nende warubweruare nkatho na nchano ntubakwithira watanirete naoni endekirira ndune endeke kalono kalawa twinwara thukuru ende daira kinenkairo iratu ayeta biethe diarwine ntukuyonthe nyuma chiumya kiumya kimwe chiumya biele kethira nendeke kwamboka mirira akethira no kakorero kingi ndonde karala watendo mbira ate akubwethia kaorero iratu bichero mbira weko tiomei ni unianti omei abonde tikia endune iro chemania na mtu mume ina tumwita mami atamurira iratu bingia mwira baba bibia thirare we ya twendi nyamunda kana ngambe chionde tore bingi kalawa ekiragira turu ina ntuko yonde oro akeyokia ekira kuru age komenta onto akithira kiguthira nimechume bidhato etamwira ai mami kiki kurema ntekumeni kalawa atamenya imanda buti auriri onto nyawa yekaruine yatimiri yethira yakambuka Maureen kome nokari mona to madidi orubweru ari na ngetwa PHINEAS IMAANA ithira wina tuko bobo ya tuketha tuchemana kiaringi ntuko ya Jumatano.